Mae'n siŵr Sean skill yn canon na scholar yn ac am Elisach agus gahari skill yn canon social te, or van mi farach gyn gyro gymag dyryf gaif y fi cwrig rhywmse agus atar y chile an y doi niw aramal. Ys mae sy'n gyda fat cohorstal blin stuhin scola agus liorichin agus scrí agus wyt mar sin. Ba chofolisiach o yn y fegad fiach yn y cwrig ri chéile gyro knap yn star ar ropus nach ro briarachas ciarstach sy'n y fi conoltrig al yn doi fa natare agus as yn un doi sy'n begad y brin as y fiarle agus farach yn grisyn pars gyda rwyd cyw ag yn cwrief o fi brin cael ag ymysgu chéile gyro adjach ma ro gyrif gains fa farach yn ro fi chorstal. So mae'n fiach yn seich ag sin a hort ar ard agus a leis yn began. Ys mar sin sé project a chur mi ro am sé a bhí fiachin barach cana na héiceisc an an dói gyma fólaseach agus stochar an dói asasir seo bhína ag sé gynnom i gan tchéiceisc an an dói mar a bhína tchéiceisc clas luchgúsachaí gus mar sin gan big canan sórichte ac sin straight to lesanan agus sin gyma salir is a horsgaif an an dói gyma Aig sinach agus dói gyma rwg sinach agus gynno gyrus yn an sy'n taich a horsgaif an a fi tócal a chanan sin mar eisiau perlistig yn briarachus agus tor choram yn cleachgi tyfystau lesan. So rhain mi sy'n haris i'r ceir siachgynyn, trina ceir siachgynyn agus fa mi gyr i'r scholar yn y fi fiachyn i'r chanan sy'n a cleachgig an yn syach yn far yn bygg yn canan sy'n ti'n hwg gynadra ach leis gyda mi gwpr le canan social te fa ac yn i smyngu hygydd gynaf yn labarst a fa rwbig stoch at yr ialich te siach yn afysht sa cain am y fi moch ag y gynawn gyda torgyn yn rwyd yn labarst a fa mi gianw as a chlas jeich te da fi dyn y tashbynnig so mi'n dweud, wel, fa sy'n y bros na hwg sors y cainj fa car yn ffyrmal agos fa ulwch ag ro laif charoa gan pwcht ag a fi brin gynadre. Ach mys da hosich mi na leisen yn sin rhaid mi nater dy fwy yn ffocus leis a chlas fa mi forsnach i'r flianna sin fa yn scarig hyn fa corir cyrid i'r flianna sin fa clas big je gwsyn an so mar sin fa gyma ferus na fi dyn y bwy yn ffocus leis a chlas agus yw'ch a fi brin rwy dyn y knap yn stare a roef an a fi brin gael ag chéile a fel canan sy'n bi sórichte a sy'n farach yn nachil a haag as a virle a chlach ag sef nachil ac as a galig agus rein sy'n social listig yn gen y rytyn sin ba tor je wat geri droch haintjes ut mar sin agus tuki me sin go ide or ha kinchak yn begat clach droch haint as a virle at y chéile ha ceistan gan teacher yn sy'n mar sin a fel y dol fi chekis fyr groch haint saif had rein mi sin ti fi salir ach fa mi chekis rytyn sy'n aperston maar stoch met behan no gleich ges rytyn mar sin gaif y bwring gaif y clach at y chéile So mar sin deach rein mi straight to lesin yn y fa car colach ri clas lochgúnsach is fan tor siach briarachus tort eikersich in gaif fan yn megad y clach ag styn dol haris agus fi tort fysar as gaif steist a chanan sin y fain agus fi jarab y gaif gyda chlachgat sin gyciarst no nach da chlachgat sin gyciarst. Sin rals agus mwy chlach mi pís is le François Grant mi ein model a eike fel opportunity, capacity, desire no an an orduelach an kain amach sin na trí fiarsten móre. Sfeis in a kamal amach an a seich min canan gyda gyfel an trí rytyn sin a yi son sgun jage an canan a chlachig. So mis meig mar sin an clas, just scholarin, Jéime cumas a bhíacha galig a chachig, jéime gon choram a bhíacha, snur sin jéime gon mian a bhíacha, agus sin tréisrú de mian mar gomíag sin a rutma dhérig, ha duibh sin a stíocha gan na scolar an ach. Ba mis minig gon gaig dhéanú gon big barach cumas acha galig a chachig a socialta agus gon big barach choram acha. So mar sin hug sin fréime óprach ó hif mar a bha mi curdi chélan an leisan an acham agus na gníaman. So a car duibh mar hítsir a bhí tort tor éker sich in laver schrijf or aan de doi kan ik stoch in cool mintje waar we gaan je oper jaarsta show leven is skrieg sin en oper jaarsten en oper groei agus
dyna fi gaman yn cym yr asig als yr wel, ha cedol fi ac y brin i chéile, mae ha y clac y beerle, fi mi gael rys y sin, ach fiach y mi yn bros na hwg, y fi brin as y gael eich o tric sy sŵrin. Ach, fa ein sin noch, o'r cholwys y hwg mi na haperstyn sin y gaif, a mi zminig eich yw'n gyrwad, laat y feich gyn gyro corum ach fi gan sport fi ach lys y chain sy'n fad y gyn sa'ch eich, mae eisiau plod fi trot ry chéile, agus a bhí gopur ar a chéile sa mac ar a chéile an dó imachí ach bheit sin na cordúras do a rút nach roiad ar a bhí teanú rána sin. Is fe go maint nach cuat arás ag déidir an Rannsachadh. Thug mí an áda ar jifa ruútan mar éis sin thug mí an áda gná brín tóir a bharach galig a tar a chéile gun mis a bhí gopur ar a mé dhéin. Agus thug mí an áda cúideach gun roiad a cur fémer na hapersten ure van mi tjekisch gaif. Rutten mar is mar a veru seachat de viach agus mar a vistu teach in a korig laichel mar a jennig du le kutjigin rusin kan niet weer in traach no een bigte mui gal koffie kollen in kutjigin. Gun akkordi rusin a chlachig agus kutjoch wat gachlachig le na teacher ne las a rein kutjoch. So va fioing in de ballige dal seach in a glas is ra. Lá má gaibh déadal is mar sin ar deachrit a bice mar sin a bheith genu cuarig nátar nus nátar a gaibh an áte an teacher a gra cymra ha sias a gra má no cearsca leor man is tríce. Is mar sin agus muine go buan nach gan gan a scoil an go a féicing chana an crú agus siachuh agus solas a realite is go buing a bchlach gur son fialaga agus bic an crack a bhíachcha meisci chéile. Céim na daar mi buan nach fóras mar teacher or mis winnig ba mi cad a genuine er vi genuine nut fat riannachin agus a mocha go an triplet an ach nach rom mir kusse jenne miin so a kar nada or am geire wel kar sellier go chorak an bara can an a hike schrijf an doin op a hulgere go nach de réimi sin ré a huren sin a bhnach gan lei bransach sé gan bi gennne bik an levis be a tor shallow is so je chuig agus doch fuslug. Agus cúideach go deach fearach an na tséicis go trí catógan ruútan féimite seo dhéanú, féimite seo dhéanú, féimite seo dhéanú ach bheas mácha go mér na ruútan mar a bh mi tséicis an sa chlás agus get a bhacha mí choramach a go dhéanú atar na stúhann seo agus an curriculum ar fat is a bhí gena cínteach go sin na lísa agus skill an scríbe agus líbhí gan na nám agus éisteach. Va mi féicin go choramach am hín mar teacher bic an buai a horstún a bheit a teanú agus na triplet sin a bheit mi féicin uasclug go ide. Agus chanin hih achémanan thug a buai bharineach chorama húh mar a bheit mi tséicis fa min cóní cur stát am hín san gra chuson am tenne seo a bheit seo curí amas nas mua nó mi ddíoch dul trona ruút an avisteach a bhíon hín agus dúine éile déanamh lá go lá agus a bheit dúine déanamh mis sa scáil. Mar sin a mis minic gun ducha arm bhí bicin is cruasacha le agus chuideoh go bhí bicin is artiche an dá oprachcha agus a bhí stoch bhí fécin gur fuasclaíon an a buring rosa chur an gríam gunna bhí féhir dúine éile dhéanamh gá.